ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ꯭ꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ टीचर्स डेगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लमदम असिदा लेरिबा ओजा पुम्नमक्ता अफबा महिरोय कया पुथोक्तुना लमदम असे चावखतबा पुरकपा ओइरसनु हाइना याइफा पाउजेल पिरकले लेबाक सिनबा थुंगना ओजागी नुमित पांगथोकनबगुम मणिपुरदसु एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंदुना ओजागी नुमित MSFDS की ऑडिटोरियम दा पांगथोखरे अमदी सेक्यूरिटी फोर्सना चिंग अमसुंग तमदा थीबु हुंबगी थबक चथबदा तोगान तोगान बा मफम कयादगे यामलबा खुलाई कया फागतपा ngamkhre खुरुमजरे ममी टीवी ने संदोकचबा मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मिटिंग ताबिरमनिबसिंगबो तराम दोकचरे पाउ संदोकना पिजरे मणिपुर मियामना हयेंग लंबीदा थोक्तुना कुकी मिलिटेंट्सिंग लेंगांगना टेररिस्टनी हाइना लाउथोउ हाइबा खोलाउ कया लाउमिनसी हाइना कोकोमीना फोंदोरकले मणिपुरदा थोक्लिबा लान था 13 सुजलकलबा असिदा कुकी मिलिटेंट्सिंगना ड्रोन सिजनदुना बॉम्ब थादरक्तुना मिसिमिनिया अमदे अशोक अपन कया थोगलिबा टेररिस्ट की थवोंग चथरकलिबा असे इंडिया सेक्यूरिटी फोर्सना खुद थादबा तारबदे नुमित मंगानी की मनुंगदा मणिपुरदगी हनख्रो हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमीगा
ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯅꯤꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯆꯥꯎ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯑꯐꯥꯎꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯋꯥ ꯁꯥꯗꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯖꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯥꯎꯍꯟꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯣꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯐꯅ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯝ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 57 ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯒꯦꯗꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯤꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯅꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ USA ꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯐꯤꯌꯔ ꯌꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯄꯨꯁꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯁꯦꯈ ꯍꯁꯤꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯨ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯈꯔ ꯂꯧꯖꯩ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥ 18 ꯁꯨꯔꯛꯑꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ इंडिया गवर्नमेंट की थौसिल नहीं है दिखे दो मरक थना टेक्निकल प्रॉब्लम की दबक ngak pigane पाव मखा ताना पिजरे ngase टीचर्स डे नुमित पालन ga mari lenana chief minister n biren singh na numit asibo former president educationist philosopher dr sarvepalli radhakrishnan bo ningsing baga loinana tunggi yumbi kaya semgat sagatli ba oja singbo ojagi numit asina lakpada nungai yaifaba isorna thaujan biba amade ana ayek yaudana hakchang fana leiduna afaba mahedoi kaya puthoktuna lamdam ase chawkhatpa purakpo oiresanu haina yaifa mangol pirakle Laibak sinba thungna ojagi numit pangthoknabagum Manipur dasu education department na sinduna ojagi numit palace compound laiba Manipur State Film Development Society MSF ki auditorium da pangthokre Hanagi President Dr. S. Radhakrishnan ge mafamda maira amasung haikalaikat tamduna thoram adu hodoke State asiki khangatlaba oja singda Education S ki State Teachers Award yenthokpa Bosem amasung kosem na lauba exam da chawna mai pagaklaba school singge headmaster amasung principal singda appreciation certificate sing yenthokpa subject ki oja singda appreciation certificate pibina thoram masige thoidokpa saktam oire thoram aduda education S ki chief minister award for educational excellence 2024 hodoke amasung masigi makhada college Nepal da award peke Handak chahigi oina national thakta mana fangnaba oja singi manungda Manipur gi oina Sagolban Risikul Upper Primary School gi oja Nandita Chongtham yaure oja tarukta state award lisingani kunmari piduna ikai khumnakhe mana fangnaba oja sing adude athokpam junior high school gi Laishram Rama Devi Chingangai junior high school gi CS Damayanti Devi Ningthaukhong higher secondary school gi Akoijam Sundari Devi Mau Maram higher secondary school gi Regio Adai Help Model Higher Secondary School के Principal Dipendra Singh amade Irang Part 2 Government High School के Vinod Kumar Sharma ने थौरम असिदा स्टेट की Education Minister T.S. Basanta Kumar Singh Education Commissioner S. Gyan Prakash Education S की Director Rangita Bali Waikhom amade Education S की Director L. Nanda Kumar Singh amade Wakok Thongbo Official Singh su saruk yakhe
Security Force na Ching amasung tamda thiba humbagi thabak chathabada tongan mafam kayadagi yamlaba khulai kaya fagat pangamkhre Kangpokpi district ki manung chana laiba Kangchup polem dagi fagat laba khulai sing adude magazine yawba SLR ama ball yawdaba 303 rifle ama single barrel rifle ama improvised mortar ani IG-36 hand grenade ama kapa yariba maru ahum baufeng radio set ahum detonator kun gamapan fire case taramari ni hade nakal amaromda Churachandpur district ki manung chana laiba cellmate dagi muzzle loading gun ani 12 bore cartridge turret amadi Kenwood set ama fagat pangamne hare Laikhidraba Sanakya Ibotombi Horak Jamgi Mapok Numit September Mangada Avantgarde National Theatre Status NTS Manipur State Sumang Lila Council Amade Mahakima Mahairoi Singna Ojagi Numit Thoram Gamloinana Mapan Suba Oja Sanakya Ibotombi Harak Jom Ningsing Thoram Pangthokre Palace Compound Imphal de Leba Iboyama Sumang Lila Sanglen the Pangthokiba Jinglem Nava Thoram Aduda Dr. M. Narasingh former Minister Art and Culture na Chief Guest Nongmai Kapam Ramesh President Guru Sanakya Ibotombe Ningsing Lop J. Singlop na President Asem Manihar Vice President J. Singlop Amade Manipur State Sumang Lila Council ki President Laishram Tombana Gage of Honor Sing Oina Saruk Yakhe Thauramgi Manung Chana Senior Theatre Artist Khetri Mayum Randoni Devina Sanakya Ibotombi Harauk Jam Ningsing Mana Lising Ani Kun Mari Lanthokuna Ikai Khumnaba Utke Mana Asida Citation Sol Amade Selgi Mana Yaure Manipur Pradesh Youth Congress MPYC की Organization Secretary लोइनना spokesperson ने हाइबा कुंपी सेटपुरदगी वाहिंबम अनना मीडियादा कुंबी एसिकी MLA बो moral ground फम थादोकदबनि हाइबा वाफम अदुबो यानिंगदबा अमदि condemn तौदुना कुंबी केंद्रगी तोंगान मफम कयादा ngasisu वाकन मिफम फमदुना खोंसंग संसिंख्रे Wangu Gram Panchayat Sinduna Panchayat Adugi Administrative Committee ge Chairman Amom Kesorjit Award Member Singh Lamdam Masigi Club Organization Ima Maya Pai Bising na Saruk Yaduna Wangu Ahlu Mayalaikai Community Hall da Wakat Mifam Phamke Kendra Asigi Borayang Bi Gram Panchayat ki Administration Committee ge Chairman Thiam Ramesh na Luchingduna Ward Member Singh na Loinana Panchayat Gar ki Community Hall da amade Laikhong Apunba Maya Pai Bilum amade Laikhong Apunba Club Organization apuna sinduna Laikhong da su Wakat Mifam Sangsinke Wakat Khongsang atuda Saruk Yakiba Singna Fongdora Kibada Laibak ki Asuk Luraba Irang Asida Rajniti Sanagadabagi Saruk Aikoi Amato Oina Punsinaduna Ima Laibak Asi Kandaba Yade Haibagi Wakalonda Lepminagadabane Hauze politics tawbagi matam nate MLA na praja miyam da awaba nangnaba singda lauriba thodang khangdana MLA bu fam thadokadabani haibase masagi ta khanba lebaki khandaba politics tawba miyoine ananna fongdokiba wafam ado athubada withdraw tawgadabani haike Mr. Adana Atumatamda Hariba Pafam Singadu Medai Tong the Singopu Lan Yasuk Si the Batanza Sita Tobigano Botna Botimatam Rasnitina Rasniti Matam Lasagania Matam Lai Muzam Manaugi Mafamda CLP leader Saruk Yaduna Thawal District Congress Committee na Ikai Khumnaba Utkre Manipur University da Finance Officer Oirambata Natana Manipur Public Service Commission ki member ama oina matam sangna leramba Thawal District ke Lamding dagi Laimuzam Manau ngarang laikhidre Mahak ngarang manung matam chadana laikhidabada Thawal District Congress Committee da ngase District Congress Committee ki Thawal athokpam da leba party ki office da laikhidabagi mafamda laikatuna amade party ki firal chingthaduna awaba phongdokre CLP की लीडर ओक्रम इबोबी यावना डिस्ट्रिक्ट असि पार्टी की मेंबर कयाना सरुक यादुना पांगथोकिबा कॉन्डोलेंस की थोरम अदुदा मियामना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुनसु अवाबा अमदी इकाई खुमनबसु उतखे अमदी ओजाना लेबाकी दमक अमदी पार्टी की तौबिरंबा कयाबु सिंथादुना इकाई खुमनखे थोरम अदुदा वांगांगलदुना CLP लीडर ओक्रम इबोबीना हाई
ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯏꯃꯨꯖꯝ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯕꯨꯁꯨ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯇꯥꯂꯛꯇ ꯐꯤꯖꯝ ꯁꯦꯠꯇꯨꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯍꯤꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯝꯂꯒ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯣꯡꯂꯩ ꯊꯨꯅ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯗꯅꯕꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:30 ꯇꯥꯕꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ PS ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯈꯨꯜꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯂꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗꯒꯤ SM ꯐꯤꯔꯣꯖ ꯈꯥꯟꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯃꯝꯇꯥ ꯆꯍꯤ 38ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯈꯨꯜꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ LYSA PYC ꯐꯥꯎꯗꯦꯟ ꯑꯦꯟ WMDA ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯌꯥꯁꯤꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯔꯝꯗꯅ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ वांखेम मुस्लिम लेबा MB सिराज अहमद हाइरिबा अहल असिगी मचानुपा MD फिरोज कौबा माकी इमुंगदा मसखंगदबा मियोय खरना गाड़ी अहुमदा लाकलगा माकी फिरोज मसामकी इमुंगदा अतमना नुपा मरीगा नुपी अमगा संसिलकलगा फिरोज की लोइनबी मिस्ट्रेस ममताज को लाई नमदुना इमुंगदगी मपाना पुथोरलगा गाड़ीदा हपकनबा होटनरंबा गी थौदोक्ता लेकाई मियाम चेंसिलक्तना तानबदगी मकोइना नुपी मचा अदुबु थादोकलमलगा अफमदु थादोक्तुना चेनखिबगी थौदोक अदुबु जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी इवर लिविंग यूथ स्पोर्टिंग एजेंसी फाउडेन मनिंग फाउडेन यूथ क्लब फाउडेन ममांग अमदी वांखेम मुस्लिम डेवलपमेंट एसोसिएशन वामदा हाइरिबा अहुमसी अपुनबा कमिटी असिना थमोय सोकना नुंगाइतबा फोंदोकसरी मथंग चही 2025 की कैलेंडर फोंगनबा कैलेंडर की मचाकसिंग कंगलैपाक कैलेंडर बोर्ड तगी लौबियो हाइरे कंगलैपाक कैलेंडर बोर्डना चही खुदिंग की साइंटिफिक ओइबा कैलेंडर मचाकसिंग मियामदा फंगनबगा लोइनना कंगलै मियामदा हानगी ममांगदा चममनबा पोखलंबा कैलेंडर अमगा थवान खेनरंबा कयादगी कोखनबा ngamlei मरम अदुना मथंग चही 2025 की ओइबा लानाई फार्म दुकान क्लिनिक हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज क्लब कंपनी अमदी तोंगान तोंगान बलुक कयानसु थबाल यावबा कैलेंडर मखोय मखोय की पुथोकनबगीदमक हौजिक इम्फाल वेस्ट लाइश्रम नेरक इम्फाल DC ऑफिस मनाक्ता लेबा कंगलैपाक कैलेंडर बोर्ड ता लाकलगा मथंग सही 2025 की कैलेंडर फोंगनबा साइंटिफिक ओइबा कैलेंडर की मचाकसिंग यावबा रजिस्ट्रेशन तौबिदुना सखंगचे अदु बोर्ड असिदा रजिस्ट्रेशन नंबर ओइना अथुबदा मचाक लौबिदुना कैलेंडर फोंबियो हाइरे कैलेंडर बोर्ड की रजिस्ट्रेशन नंबर अमा खक्तंग सिजनदुना तोंगान तोंगान ममिंग थोलगा कैलेंडर फोंबिगनो बोर्ड असिगी रजिस्ट्रेशन नंबर यावदबा कैलेंडर अदो ऑथोरिटी ओइदबा अरानबा कैलेंडर ने साइंटिफिक ओइदना मिंगोंदगी सिंदोकपा अमदे अफोंबा कैलेंडर दगे मचाक कॉपी तौबिगनो करिगुंबा मीगी अफोंबा कैलेंडर दगे मचाक कॉपी तौरमलबदे मदुदा थोरकपा अफफता मसा मसाना पुजगदबने लोइनना कैलेंडर नंबिरिंबा प्रेस सिंगनसो कंगलैपाक कैलेंडर बोर्ड की रजिस्ट्रेशन नंबर यावरबा सखंगनबा थबान कैलेंडर खक्तमक नंबियो मसेगिदमक बोर्ड असेगी फोन नंबर 8794079477 7085322025 नत्रगा 6009957178 अमदे 6092960636 ता पाउ फाविरउ हाइना कंगलैपाक कैलेंडर बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल सोराइसम संजिना थादोरप चेरोल अमना खंगलकले
Diamond TV की Anisuba Mapok Numit Thoram Ngarang Khongjom da leba Diamond TV ki studio da achamba thoram amaga loinana pangthokre thoram atuda IRE Wangjing ki principal Dr. Rajiv Kumar Narengbam Elite TV ki editor Jit Ningomba Danabir Raishram social scientist Professor Chinglen Maisnam Mami TV ki MD Ajit Kumar Elangbam Khongthang News ki editor Damendra Wangkhemja Sur Hospital Khangabok ki proprietor Dr. Laishram Somen Kumar Smart Security Service Tera Bazar ki secretary Laimujam Pratap Singh na chingba saruk yakhe Thauramga mari lenena wangang loi singna haikibada Diamond TV na praja singi thajaba amaga loinana tawriba thabak thoram singda hena mai pakpa oirasanu haike Diamond TV khongjomgi MD Jam Saikru Jamna phongdok kibada pumnamakna nungsibibadagi chahi ani mapung phana miyamgi thabal tawba ngamjare Humanitarian TV channel ama oina tola taraba singe imungda awa ana kaya yauna haukiba chahi gi me humdagi horakiba landa asi anana maram oiraga sokhalaba imung singda angamba mateng pangduna lagle loinana atopa hiram kayada mai pak pangan makraba kayada so tengbangduna lagle makhata na so lepalaitana tengbang khigane pumnamak asi pukchel chawraba lupsing lanai miyoi sing TV channel asigi family members sing so mateng pangbirakpadagi ngambane masigi damak pumnamak puthagat pa phongdorakle Panbayai TV channel ase hauzik tongan ba platform nipan ASK TV, ISCOM, Elite TV, Manipur online radio, Kutsem Live, Diamond TV, Facebook, YouTube amade Marfutara Daspik Shino Megahertz ta sandok liba wahong radio ki khutang da thoram kaya sandok libane Kuntra suba Maitei Mek tambi takpi bagi thoram haudokre ngasi Milan Assam amadi Maifa gi lamsing makhada Manipuri Sahitya Parisad Assam Ramnagar branch amade Mairapai bilup na sinduna Kuntra suba Maitei Mek tambi takpi bagi thoram ama Kasar district Assam gi Sangai club Tuko gi hall da haudokre haudokpagi thoram aduda Hemanta Singh President MSPA Ramnagar branch Thangjam President Maifa Seram Herazit President Milan Assam M. Sabir Uddin Khan Joint Secretary Maifa na chingba miyoi singna dais da famke thoramgi wahaudok piraduna Puspalata singna haikibada aikhoida Assam lengangna imalon amasung mayek pirakliba asi aikhoi pumnamakki laibak phabane aduna Maitei Mek tambinaba honaminase haike Jirivam district asige tongan mafam singda hangduna leriba relief camp singda Jirivam police station ki OC sangapam ibotombi singna leptana awaba tarba inmate singda mateng pangduna lagliba sige saruk ama oina ngasisu Jirivam higher secondary school gi auditorium hall da lanjenaduna leriba mahiroi singi damak potlam sing mateng pangkre OC ibotombina relief camp asida masa laktuna potlam kaya piramba asida Tabimal Khangbo oina ahan them memcha kobe relief camp masida leibi miyoi amana aikhogi paumi singda asumna hai ngasi Jirivam OC oibiriba sar ibotombina camp asida leiba mahiroi singi damak ising bottle lamp compass notebook pencil amade angang singi chana naba achapo sing pibibagi damak OC bu thagachari loinana matungdasu mahakna miyamgi damak afaba thabak tawduna afaba punsi nu sangba isorda chanbiba oisinu haina haike Asi Jiribam dalaiba Jiribam higher secondary da sangjafam lawduna leijariba camps da leijariba aikoi gi damakta Jiribam gi sar OC mingoina panjarabada sar ibotombina aikoi sida leiba angang singi dam sarta satri singi damakta mana ngamjaba lem khata adagi pencil kolom adagi compass na singba yenbirambagi damakta aikoina OC sarbu angkai leitana hanna thagachari matungdasu sarna asigumba afaba thabak aya tawbirakani haina aikoina asa thamjai Maitei lon gi ariba matamgi khorirol gi masak kaya nainaduna
Hauzik amasung tungi mirolna pabada kanaraba wareng lairik ama Student Library Association SLA Kakching na sinduna lairik fongki thoram ama Kakching SLA Hall da pangthokre. Dr. Khetri Mayum Santa Singh na iba lairik Ariba Manipur gi khorirol gi wareng khara haina mingthonba lairik asi Maitailon amade Bengali script animakta iduna ngasi fongkhre. Hauziki matam asida Manipuri lon gi ari anau langdai face oibana Bengali script amade Maitailon fongbaki maru eba maramne haina Dr. Khetri Mayum Santa na haike. Thoram masigi athoiba mithungne na Khetri Mayum Joy Kumar Singh Assistant Professor Kha Manipur College Lairik masak takibi Dr. Nomaithim Pramodine Retired Lecturer amasung Thoram mapuna Khetri Mayum Chauba Founder Principal Grace Cottage Academy Kakching na oike. Kuki militant singna Imphal West District ke Kautru Khungangda drone attack jathari khiba adu National Security da achauba singna ba mani haina PK Mishra na phongtokre. Plain area oiriba Kangpokpi district da operation jathabana Kuki sing laksin bangamloi Myanmar dagi Mizoram fauraga khulai pusilagri pasing thingadabane border gi Kuki stronghold area sing full operation jathagadabani haina BSF ke retired ADGP PK Mishra na press interview amada phongtokre. Retired Army officer sina makhatana haikibada Pakistan terrorist singna Punjab border da terrorist attack jathabada jab manana Manipur da so drone attack jathare. Kuki militant singna seasonary ba drone attack ase China dagi lakpane Imphal West ke Kautruk da Kuki singna drone attack jathakiba ado mafam adu da panglap laptana Bethel area dagi jathakibane. Drone attack adu da retired army amasung technical expert sing yaudana yaroi haina so PK Mishra na haike. They were unaware and attack came by drones, which never happened in the history of Manipur. But suddenly, just 5 kilometers, 6 kilometers from Kortuk, from the same hill, Bethel and same hill attack coming by drones. And not only one, number of drones coming. It is surprising. It shows that after first attack, perhaps situation was not taken that seriously, and I can well tell you they went to the extent of completely attacking and then snatching one LMG and one AK rifle and one INSAS from the IRB battalion. Surprising, I am telling you, this has happened in the same area. So this shows that the hills are not really protected. Manipur Police Control Room na thadorok pacherol amada Manipur gi ching amasung tamda makhatana security force na thiba humbagi thabak chathakre. Haukiba pung kunmari asida National Highway 37 amade National Highway 2 da lamdam asige tangai fadana chana thakna naba amade pochai pusilakpa gari mathang sina gari chaniga nifuni amade chahunga kulhumdoi yoraki hare. Makhatana pochai puba gari chathok sasin tawba yana naba security force na khudong thiningai oba mafam singda ngak senbagi thabak paikhatkre hare. Manipur gi ching amasung tamda punna checkpoint marfutara mapan hangdoktuna achat awong sing check tawbada chingnaba miyoi chamaga yangkhai matoi fagatuna wahang pahong chathaki hare. Imphal Manipuri Students Federation MSF na chahi khudingi leptana pangthoktuna lakpa aikhoi larik ningthina tamsi hariba academic campaign asigi makhada lamdam asigi kachin koya sinma thungna mahairoi khunai amade lebak asigi yaifana ba thabak thoram kaya MSF na leptana tawduna lakle. Tabak thoram kaya pangthorakpada hena kumang chausinaba ngarang September gi tang mari da Thambal Mari College da MSF ki unit committee ama semkhre. Thoram asida MSF Mayai Loisangi General Secretary Sundar Kuman Joint Secretary Loitongbam Bikiras Khangembam Tanzania amade Organization Secretary Khaidam Ravikanta Khanganbana Thoram mapu oduna pangthokhe. Loinana unit committee asigi nauna thau pugodaba singsu khankhe. Tha sigi amagi nungthilda gadangban koktrukta kuki terrorist singna drone sizinaduna bomb thadaraga micham miyamda chatharakhiba akanba attack ta maung naha ama lekhidaba amasung mahaki machanupi yauna miyoi kaya asok apan nanghankhibata natana yaingang pokpi amasung sekmai yauna sinam khuldasu drone sizinaduna chatharakhiba attack singda atopa miyoi kaya amasung sokhankhiba thodok singi matangda
AICC की प्रेसिडेंट मालिक अर्जुन खारगेना प्राइम मिनिस्टर दा ओनसिंदुना मणिपुर की मियाम पोंगाक पिसेनबिबा ngamdre हाइबगी वाफम फोंदोखरे वाफम असिंगरांग कांग्रेस प्रेसिडेंट असिना फोंदोकलदुना प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर की मियाम पोंगाक सेनबा ngamdre अमसुंग मणिपुर दा थोकलिबा इरांगसिंग असिबो डबल इंजिन की लेंगाकना करी अमता तौबा ngamdre हाइनसु मराल सेके कांग्रेस लुचिंगबा सिना महाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स दा फोंदोरपा वाफम सिंगी मनुंगदा मणिपुर दा इरांग थोकलिबा असि था तरा तरुक सुजिलकले अदुबो डबल इंजिन की लेंगाकना इरांग असि लोइसिनबा करिसु तौ लोइसिननबा करिसु तौबा ngamdre हाइना प्राइम मिनिस्टर दा फोंदोरके मणिपुर की कांगलु फुरुप पुनमके मियामदा इंग तपा अमसुंग महौसागी फिवम हंजिलहनगनी हाइबगे थाजबा पीबा याबा थबक अमता पाइखते हाइनसु फोंदोके दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बु बेल पीबीनबा सुप्रीम कोर्ट हाइजख्रे सीबीआई ने एक्सेस पॉलिसी केस का मरी लेनेना हौखिबा जून की तांग 16 जुडिशियल कस्टडी दा लैरखिबा दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बेल पीबीनबा सुप्रीम कोर्ट हाइजख्रे हाइरे निंगसिंग बयाई अरविंद केजरीवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ना एक्साइज पॉलिसी स्कैम का मरी लेनेना फारबा मतुंग जेल दा लैरखिबा अदो सुप्रीम कोर्ट ना इंटरियम बेल पीरगा थादोखरबा मतुंग अमुक सीबीआई ना जून थादा फारगा जुडिशियल कस्टडी दा लैखिबने ngasi mahaki hearing taba numit asida bail pibinaba supreme court ta haizakibane adumakpo chief minister Kejriwal bail pirakadra pirak oidra haiba hojik fawgi oina jab jaba khangbati ngamdri haire Silchar Medical College and Hospital SMCH da medical tamlibi mahiroi ama suicide tawduna laikhidre थौदोक असी हौकिबा लेबाक पोकपा नुमित के नुमिदांग पुंग 10 रोम ताबा मतमदा महाकी रूमदा सुसाइड तौदुना लेरंबा थेंगनरखिबने कॉलेज अदुगी अथॉरिटी ना पुलिस ता पाव पिरबा मतुंग थौदोक थोफम दा पुलिस ता मिनट 30 मुक थेंगथदुना लाखि हाइरे लैखिद्रबा MBBS महिरोय अदो मसागी चही 12 खक्ता ngairiba आसाम की सिलचर डिस्ट्रिक्ट लेबा सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दा MBBS फाइनल ईयर तमलिबे महिरोय ने पुलिस ना फोंदोरपदा लैखिद्रबा महिरोय अदुकी कादा सुसाइड नोट फंगबा ngamke सुसाइड नोट अदुदा महाक मथंत सिजबने असि सिजबा असिदा कना अमत कमरी लेने दे हाइना इरंबा थेंगनके महांगना इरमलिबा सुसाइड नोट अदो हैंड राइटिंग महिरोय मसामकी ने हाइबा फैमिली मेंबर सिंगना खंगबसु ngamkhre हाइना पाव असिना मखा तारे लैखिद्रबा सिबो हकचांग ngakpigani लैखिद्रबा सिगी हकचांग अदो पोस्टमार्टम की दमक सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दा थमख्रे हाइना मखा ताना पाव असिना हाइरे मिजोराम पुलिस ना चांफाई डिस्ट्रिक्ट के लुपा करोड़ अमा मखाइरोम की ओइगदबा मेथाम्फेटामिन टैबलेट लिसिंग यांखै के चोंगा अमदे हेरोइन किलोग्राम अनि फाबा ngamle हारे फागलबा पोलम सिंग अदुगा मरी लेनेना मियोय अनि अमसो फाबा ngamle हारे जवाहौथार पुलिस स्टेशन के पुलिस टीम अमना चांफाई डिस्ट्रिक्ट के न्यू हराउकोन विलेज के अकोयबदा चेक तौरिंगै लंबीदा लाकपा बोलेरो अमा चेक तौबदा हारिबा पोलम सिंग असि फागतपा ngamkhibani हारे पोलम सिंग असिगा लोइनेना फारबा मियोय अनि अदुदी बालफेक ज्वान विलेज दगे डेबिट रोंगसालिया चही 13 अमदे लोंगसांग ज्वाला चही 13 नि हारे नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोप्रोटिक सब्सटेंस एक्ट की मखादा केस अमा रजिस्टर तौरबा मतुंग मखा ताबा लीगल एक्शन अमदे इन्वेस्टिगेशन की दमक पुलिस कस्टडी दा रिमांड लौथखरे हारे सिक्किम के पकयोंगदा आर्मी की ट्रक अमा एक्सीडेंट थोक्तुना लोखादा तासिनबदा पर्सनल अहुम लेखिद्रे यामना लाइबक थिबा एक्सीडेंट अमदा ngase दलाब चान पकयोंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किमदा आर्मी ट्रक अमा एक्सीडेंट थोक्तुना लोखादा तासिनबदा खुदकता इंडियन आर्मी पर्सनल अहुम लेखिद्रे अमना तमथिना सोकपदगी हॉस्पिटल दा लाइकनरी हाइरे थौदोक अदु ngase अयुक अंगनबदा थोखिबने एक्सीडेंट अदु मतौ करमना थोखिबनो हाइबा मरी लेनबो अथॉरिटी सिंगना थिजिनबा हौख्रे निंगसिंग बयाई थौदोक असिगा चप मानबा एक्सीडेंट हौखिबा अगस्त की तांग 19 अरुणाचल प्रदेश दा एक्सीडेंट थोक्तुना लोखादा तासिनबदगी आर्मी पर्सनल अहुम लेखिदबगी थौदोक लेख्रबने आसाम दा जॉब स्कैम गा मरी लेनेना बीजेपी लीडर अमा फारे
Assam Police Team amana miyamda thabak pigani haiduna namthak tawduna paisa khongatpa BJP gi leader nupi ama Assam gi Tinsukia dagi fare hare faraba nupi adugi maming Suparna Dutta Gogoi BJP gi leader oiba Digboy dagi ni hare mahak BJP gi MP amadi MLA singa yamna mari leinaba BJP gi nupi leader amane mahak na miyoi kaya dagi sarkar gi amadi private job kaya pigani haiduna yamna senfam kaya khongatlaba matung thabak pibidana miyoi kaya da namthak tawduna paisa tanba miyoi ni hare hiram asigi matangda Man Singh kauba miyoi amana police ki complaint torokpadagi mahak pu fakhibani hare हाइरिबा बीजेपी लीडर असिना कॉन्ट्रैक्ट थबक पीगनी हाइदुना लुपा लाख अमगा लिसिंग कुल हुंदोय लौखिबने हारे सरपना गोगोय हाइरिबा बीजेपी लीडर असे ममांगदसो असिगुंबा केस कया लैरबा नुपिने अदुबो महाक पॉलिटिकल गी ओइबा खुद यावबना महाकी मथक्ता लैरिबा केस सिंग असे लोइसिनबा ngamdana लैरि हाइनसो पाव सिना हारे सुपेरना गोगोय असे महाक नमियामदगे नमथाक तौदुना पैसा कया लौथोकपा केस सेंगलकपदगे महाकु ममांग थादा दिग्बॉय बीजेपी मंडल दगी तांथोक्रे हाइना दिग्बॉय बीजेपी मंडल की ऑफिस बेरर सिंगना फोंदोरकले पुलिस ना महाकी मथक्ता इन्वेस्टिगेशन तौदुना मखा ताना लीगल एक्शन लौखलगनी हारे अरोइबदा मरोइबा पाउसिंग अमु हन्ना पिजरे Manipur miyamna hayeng lambida thokduna kuki militant sing lengakna terrorist ni haina lautho haiba kholau kaya lawmina si haina kokomina phongdorakle Teachers Day gamari lenena Chief Minister N Birena lamdam masita leriba oja punamako afaba mahiroi kaya puthokduna lamdam mase chawkhatpa purakpa oirasunu haina yaifa paujal pirakle Laibak Sinba Thungna Ojagi Numit Pangthoknabagum Manipur dasu Education Department Sinduna Ojagi Numit MSFDS ki Auditorium Hall da Pangthokre Security Force na Ching Amsung Tamda Thibo Humbagi Thabak Chathabada Tongan Tongan Mufum Kayadagi Yamlaba Kulai Kya Fagat Pangamkre Ngasi yu onadi Mami TV na sandok chaba Manipuri Prime Time News matang asida lusinjere mayambo amuka na khurumjari